Taruk subo over language same sapi ba dugum local player Mr. Nganba. Mr. Nganba ki halo ball batsman kari su tolpung amdana koi dot ball. Ani subo ball si koi umpire signal ki matung ina koi white ball. Mr. Nganba ki ahum subo ball koi upper cut yamna phajabuk cut ama torpani adubu boundary yobung amdana Mr. Pakaugi khutu ta khibana maram moiraga khoi mari suba wicket down oikre masigi loina Mr. Kisan khoi Chris dagi yamna nungai tana khoi tholokhe aduga four wickets down to khobu matung changoi the new batsman Mr. Nawa Apigadi Mr. Hemanta. Mr. Hemanta ke yamna phajaraba squad drive amag loina squad run mari hapsan khibaga loina the total score on the board is 20-3 for the 4 wickets down. Oh. It's the morning. Yamna phajaba dugumba hook shot amaga loina na khoi score da run taruk half khibaga loina na hojik phawgada blue band lobi run masing asi 20-9 oh ekoi no ball amaga ta khibaga loina na khoi batsman da khoi free hit ki adugumba opportunity amse khoi phangre hariba ball asi Free hit. Yes. Free hit ke adugum lobo ball oibani adugo bowler ki haising bana maram moiraga khoi dot ball shot khre Live pe hum channel da. Ah, spaze. SP manung jang ra bra. Casper da pali ra ba. Third da. Koi Mr. Arun ki ahan bu bola do Mr. Hemanta ge do ba yamna pachar ba shot ekoi SP mamang da ta khibu ko loina score da 6 run hapsan ge
masiga loinana hojik phawbada blue band lobiriba run masing 30-7 Aya nan thokre aduga aikhogi by the mathangi extra ball ase ko by the extra da run 4 amar hapsan kibaga loinana oh white white ball ga loinana ko boundary ren manga run banga ko board hapsan bangam kre masiga loinana hojik phawbada leiriba total score 40-2 si kana man liang wa ma'am si kana man ke taro mathangi ball ase su ko umpire signal bi matungina white pre angauba lipa paleri se nakan misi budi da boni ne do asi boni da boni oirom da le kana man ke comment da ero da boni mai ka musin atang ha pe uo ra bo ang natang ati mayam ki interest na petang tokyo kui da vida kana man ke si white pe se no to natang lega for ma straight up kya sure ran Arun gobar pukat kere loy na mai over panyam pukat kere Yes, matangi next race tadi naik segera ha. Benar dah. Saya senang jauh dia matang dia. Matang nang jauh dia. Oh, boys. Run kaya over there. 49. 120 ka 4 and half 120 ka changa da GP kan di basement Out. Next batsman, Mr. Rosen. Next batsman, Mr. Rosen. Ekoi Manipur ki adugon laba saknai laba actor adumani mathangi bet painaba tholong liba batsman ase Mr. Manipur ki star. Mr. Babu Rosen. ke view, Babu ke view good line. How load ke tau nu sai am sai. How ke di chauki phang moi tin ni tu na ni. Overtime loiba phawbada blue band lobir baran masing 40-9 2 kiba wicket masing 5 hai riba match asi ekoi blue band thoige haigadi apiba ball 40-9 sta 77 runs ekoi dakarori the blue band requires 77 runs in 40-9 balls Yes, over. Johnny. a beautiful Boundary. trick shot from Mr. Hamilton and it goes to boundary and the total score is 50-3 for the loss of 5. Faze. Thangna ba dugul ba ekoi batsman dagi boundary hapsan ki bugul na ekoi bota score da ekoi gi Si white ising pasti sa kena ko man ekoi game sa hero ki bugul man. na over tari to bola ni loy phau ba blue band lobir baran masing Sama ni 50-7 makan ni isna damun. Ni pan chuba.
Fazer. Yaure. Oh. Third consecutive boundaries for Mr. Hamilton, and the individual score of Hamilton is 30-4. Subnagi ball taraga nithoi khak mayok nabada Hamilton hojik fawbada lobi riberan masing 34 masig loina na score total score 61. Fazer. Không có vô rồi. Lấy rồi lấy. Team masig su yamna asa tawriba dugon laba player amakhakni Mr. Hamilton. Oi! Yes. See. Yes. Over Nipan loiba fawbada Blue Band lobi riberan masing 60-3. 2 keeper wicket masing manga. Match ase koi Blue Band thoigi harabadi koi lemhoriba over masing tareta koi 60-3 runs dagawari. The Blue Band requires 63 runs and 42 balls to win the match. Yamna fazaba dugon laba koi wicket keeper ki appeal lama lakhi adubo umpire dagi signal lama ta phangdabana maram oiraga hariba ball adu dot ball. Yes. Ôi. Ouch. Ang suba ball si koi batsman anigi miscommunication lekibana maram oiraga koi run out ki khudong sa badu koi Michael Foundation laukhe aduna hojik fawbada lairiba score si 60-3. 2 keeper wicket masing taru. Aduga new batsman oina sanglagli badugo player si miyam hena su khambi ga badugo ba Manipur gi sakna ba actor Mr. Khaba. Right hand back. Yes. Cái gì mà mình có điạt rồi bảo mình có điạt rồi phá xong tôi lần đấy rồi Kan ngam drop da. Yes, Fazer. Ball si koi matangal shot mana maram oiraga mana lani ball khudi bada si so bogatani adugo batsman na karisu tawbu ngamdan hojik fawbada leiri Sir Khaba bet. Mr. Bisam Aroi ball paina basem sabir ba Mr. Khaba hariba ball asida di mahak mapangal khara khajik khakhe over mapalai ga fawbada
Blue Ben and Lobby Run Masing 63 for the loss of 6. After 9 overs, the total runs on the board is 63. New bowler on the south to Mr. Pakal Ahamba bowler say Mr. Hemantana over boundary. Ama Blue Ben is scored Hudson Kibagalana Lady scored Kibam McCoy 69 for the loss of 6. Thôi nhiều hôm đấy đó, hai hôm rồi tích trongวันนี้นะครัปันวันนี้ว่ะ46 45 40อะไรอยู่กันได้ค่อยพิสูจน์ภาษาเนื้อสาประเดี๋ยวground sih mending lewat aku office itu fazro building kan ini building changes Tukun ba hum subo bola simaksu baseman na koi yam haising na tukun ba straight ta drive ma pick ba galoy na score run mari Hapsan kay my 46 45 Masig loy na 45 Hemanta na hujik thaw da lobby ni ba masagi individual score 45 runs of 16 balls sum lagi goal tara tarta koi Blue Ben gi score 45 runs hapung am ki kan gini biasa get saya udre deh number 17 ni nak no koi hauski bola do khogi over the waist o kibana maram moira kai khoi umpire signal matungina no ball high river no ball asigi khudong sa si Mr. Hemanta still free hit koi free hit adumak lady right ta kibana maram moira ka hauski bola do koi free hit ki khudong sa ba do mathangi ball da su lady Aja 6 half century ada half century aku bakwa betul mayam masih kita makan mayam dah aku bakwa betul mayam tadi misalnya bon kun sama tu idan itu mengawali Salah, bon je ngai lah kak, timing tu pasal calculate tahu ya. Angtum ya, hal tu orang mana. Salah di. Rani amak tre, bon kun sama tu idan ni fum ngai jadi, dem lau ya beran wai. Ha, 46 mari mengai au tu rai lain kami. Oh, oide. Single naksal lamni. Over tara loyo thau bada Blue Ben lobby river masing 81
for the loss of 6. Female celebrity di Hairiba siguraba celebrity match asi Blue Ben mai pa ke haigadi an kun sa ma'am di Ekoi- di lai ball kuntra da kogi 45 runs 30 balls da 45 runs da karori aduga Michael Foundation na match asi bu thoige haigadi ekoi wicket mari da karori Sumnagi over manga da ekoi 45 runs asi Blue Ben na lawra gadi hairiba match asi Blue Ben na mai pa kani oh clean Sama ball thugadu golaba Michael Foundation ki bowler Mr. Daragi hadu golaba yamna fajraba golna Mr. Khaba ball koi clean ball to gina koi ไอ้ไม่ต้องป่าเราก็มวยที่เขาอะลูกกันเนี่ยมันช่าง yeah ดีเลยจะอาบไม่ป่าอยู่นะเดี๋ยวได้กันทั้งอย่างนี้นี่โอ้โหมาเป็นไกด์เลยมีป้าหลงมีป้า left hand batsman เนี่ย koi new batsman asi left handed ni Mr. Nawa ơi thà bị yes 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 yeah ai ai Mr. Naubagi yamna phachapa khoi kat shot amuk leina na score da koi run ama hapsan khre mathangi ball mayuk na kadaw ba Mr. Hemanta 11 running อันนั้นเราก็ช่วยไปเดียว ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯕꯣꯔꯗꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯚꯔ 10 ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ 11 ꯔꯟꯅꯤꯡꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 11 ꯑꯣꯚꯔꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ 10 이거다네 10 이ꯒꯗꯕ kayno hai asawji ki dudi yaungni 6 adum yawroidra aidi yawri kalang amuji paidi san play dong wale over 13 loiba phawbada Blue Ben lobby run masing 83 to keep a wicket masing 7 ai ba me sa si Blue Ben na koi thoina bu ki dama over mari da da ka river ran masing nifu ga humdoi over amam da ran tarama thoi ki chang darkar hoye koi over amamam ki sang de koi ki ran tarama thoi ki sang koi da ka ri over ko dingi boundary amam yaur di chance lai do it is nim sin ni radam dido ush kayo himen yang ye koi new ball Mr. Humen ki ahan bu ball si umpire signal matungina white ball masigaloina na koi extra da run am hapsit kibagaloina na amuka so white ani suba white thana thana ga du logo white ani koi langkibuna mara waraga score run ani hapsan kre
ขุดจกทะเลสิดิพาเจ้ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯕꯣꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ บอล ꯍꯦꯃꯟꯇꯥꯒꯤ ꯁꯣꯠ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯕꯣꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯕꯣꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯕꯣꯜꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯀꯥꯎꯏꯅꯤ ꯆꯪꯉꯥꯂꯦ Nate. Nomen bon. Dan kun sanga. Bon kun itu dan kun sama. Enam. Nung là ngày hay. Lang loy daw na siya. Piu berdoa lang niya bro. May ulam mo ba? Ano kayo lang? Player si Jumo yung kano to low gitu past. Ah. Sana rin player sing si so. Kitang kano to. Tong mo yung kano low. Mayam thon to. Loin thon sana mo kayo. Hala. over tarani thoi loiba phawbada blue ben lobiriba total score 90-2 Greg Harris. 2 kiba wicket missing 7 Bon tarang ni panda. after 12 overs completed the total scores on the board is Bon try panda ron kun sama for a ida loss of karoi. 7. Lu ben na toy gar gadi. Blue Ben requires 34 runs in 18 balls. Sunagi over ahunda ekoi Ran kun 34 runs asi Blue Ben lorgadi hariba miss asi Blue Maya ida iseng pubirak liba. Mani itu Mr. Vishan Nogam Kidre Mr. Dara Gyotang Gibo Ngai itu dari Mr. Hemanta dot ball Hojik ball tara teruk ki manungda ran kunsaga mari lawragadi Blue Ben na hariba match asi mai pak lagani aduga Michael Foundation na mai pak ya haragadi wicket ahum lokto ko darkar oiri Yam fajana straight at homak badi adu ran amadi ki hena lobang amtre Hojik ball tara mangagi manungda ran kunsaga hundoi lawragadi Blue Ben na hariba match asi soid na mai pak lagani Hojik laiba score ki fibam Blue Ben 93 runs with the 7 wickets down. Mr. Prameswar Giyam Fazal Ball. Mr. Nauga Kapil Tobangam Kide. Mr. Dara Elias Prameswar Gitmatang Ball. Yam Fazal Tomakmani the ball. Mr. Siko na ball at the collect Tobangam Kide. The Buran Namadi Hena Lobangam Kide. How's Lady Bus score 94 with the count of 7 wickets over Tarani Toiga ball Mari Langkre Tara Hundoi Shuba over Sigi Manga Shuba ball Mr. Hamilton Yamanda square katta over boundary Mahapsin Kibaloina Hosik Blue Ben Gileba score 100 all the Kwakuri and 100 away century Mr. Hemantara ilay run Mr. Man hujik pau dalori run 66 ball kuntra gi thoi mayok na matamda 4 taruk abadi 6 taruk lawduna Blue Ben gi achuba
contribution ama piba ngamni Mr. Daragi aroiba ball Fast phone sila ngum tong na. batsman the distraction sa amuk pangki Mr. Dara amuk kalang na basiyam sari Blue Bengi Hazik Lady score 106 Lemur go over ani sida Blue Ben na thoinani damak darkaro ribaran masing kun bol taran thoi gi manung daran kun lor gadi Hazik sanar ba match se Blue Ben soi da mai pa lagani aduga karigumba Michael Foundation mai pa ke hare gadi Lemur go wicket ahum pase yam thu na lokto ko matau tai mathangi bowler kana uhin sige haibagi achauba wa khanari Hazik fielder Mathangi bowler Mr. Ranjit. Ranjit ki ball se mayog nagadari batsman Mr. Nauba, left-handed batsman. Over the wicket to give Mr. Ranjit, right-hand medium bowler. Ranjit ke hand ball. Mr. Nauguna Yamutanna square on the Thumakani, boundary as hard Thumakani at Goran Namak Lobangam K. Hazik Lady score 107 with the falling down of 7 wickets. Lemuri Baran Darkar Wedimi Damak Blue Ben Gidamak Rentaraga Pandakar Wedi. Ball masing taramatway. Mr. Ranjit Kiani Super Bowl mayung na idagoriba batsman Mr. Hemanta. Mr. Ranjit Kiani Super Bowl se white ball. Gawin na extra daran Mario magapun na ran mga option bangam kre. Aduna Hazik na by score give him 112 wicket tarit down oi kibang loina na Blue Ben na hariba match se thoine bedamak ball tara ma thoi daran tara mari darkar oiri Mr. Hemanta na yam na wang na over boundary ma thom kibang loina na Hazik Lady score 118 Betan sana yo. bol tara gi manungda ran nipan mamang de bol na masing halam mani adu ran na masing halam mani adu Hazik te bol na masing hendo krem Pade. amaga Hazik score half challenge khibag loina hariba match se Blue Ben na almost hoibi ana lere bol mapan ni mangaran ani lor gadi Blue Ben hariba match se mai power Mr. Ranjit ki mathangi ball ngai guna lego Mr. Hemanta fielding fielder sinsu yamna nukum naam singala Mr. Hemanta yamna so kundang lobe padu nava batsman clean ball oiguna dugout the lengthin gregle wicket nipan to kibag loina Blue Ben gi lady score 124 Langkrab over 18.4 Mathangi batsman Gokul. Manipur ki film star superstar Mr. Gokul oh naku agmi Nasi sana jari ba match asi Michael Foundation ka bokamadi Blue Ben ani ki marakta sana jaba dum ba match sina apai charity match ina sana jabani Hazik terpilih batsman Mr. Gokul
Lemur ball ni pan ni manung daran ani laura gadi blue pen so ina maki mai pa gani ruga Michael Foundation na mai pa na bida maktar karo di weekend masing ani Ranjit ki mga shibabol right-handed batsman Mr. Gokul Ranjit ki matangi ball same sadhan Nairi Ranjit ki mga shibab ball si dot ball wai khiba galoy na lemur ba ball tarit ki manung blue pen na law badar karo di paran masing ani Suari tanah. Tara mari shiba over sige aroy ba ball lang biniba Mr. Ranjit ki ball face to ang di white signal sila na ay blue bell na 125 run score to bigala Michael nalaw gibara na duga chap manare kanigong basing matung da wicket ani mak thanga nalaw bang magadi ay super over lay gani adugo matang ball dot ball tara mari shuba over loy kibagala na nalay the score 125 Mayur lang. to kibu wicket masing ni pan Last over. Hojik langgadori ba over suna aroi ba over oigadori bani aroi ba over si kanana langani hai ba pai khanadi hari ba aroi ba over sibu face to bigadori ba batsman Mr. Nauba Mayur lang daw. Mayur. aroi ba over lang bigadori ba Mr. Mayur right hand medium 126 target Mo sida swipe ram ni. ball taruk ki manung daran ama laura gadi blue pen na hari ba match si mai pala gani aduh tahu ngam kidre ball mga ran ama batsman Mr. Nauba fielder na Yongsin kre ball mga ran ama Super over tak ada bra. Super over tak habis chance. tayo orang gadi super over tahu gador bani Mr. Mayur ki ahum sabato ball ahum ran ama Jam na pasal pun mesem. yang mai batu ba match sama ni Mr. Mayur ki matang ibu masih ya sudah mau match sa blue ball na wicket ani da mai Finish lah bro.